chỉ bay vô lệ tuần lai chu Mumbai lama thil lian tham tak mai a thlenga boruak khian India rampum media sang sang alwa ne khop maya ebe chung chang hi tun tuma chuan kan ena ho do na insirna tur tam tak te po awmin karing mani khan lok sabha lama uchara khan comedian uchara khan sabha ti turati bizoram omse omati chana khan sabha ti tur oh lok sabha lama khan women reservation bill atlang zo lawani kha bil ming kha nari sakti vandan adinayam ania kha bilina atum chu meichhe de tana reservation lok sabha ale state te mla ya state sarkara 33% meichhe de tana seat reserve tum ania tin population angin population huaisen aya tamzo tun aya tamzo khian seat siam tumani boka tisuan Mizoram apo lo ni ta se seat tam so tanga tin tam zet mai kha meichhe ten aron lo ve do na mi pa te da kan chu buai thiang lovin amaro chu kha bil kha atlang zo talwa amit sa po thin rim veo ni kha tin Narendra Modi apon atuk lama press conference press release aneya an takin adu lo tu te atong khum ani kha meichhe ten an ngai dam to lawang cheu ti zong te po soi omani kha ti chuan khami boruak kal zela khan April somni pakhat khan Mumbai lama an minister pakhat hovin nor hoi hot ania protest hoi hot ania kha bil thop lo tu te lakalung oilo na lantir ania henor hoi hota hian BJP nu hole Maharashtra Water Resource Minister Girish Mahajan tenen telani anri hut maya tichuan traffic jam na sa takmai an siama kha dan do dana women reservation bill an mola wang khan lungoi lo na lantira an thin rim zia kholaya an naw chho puini tlaidar nga vel ania meichia tam takte kholaya awrolin an ron chuaka kong an zo a tichuan hian traffic jam na satak maya siama kong na satak mai nen bloka lir thei ati tang khang na sa mai ne an kong puiten kholai te en chuan mishing hi tam lutuk an ni lem lawa an khopui kong dung olaya ti thei ani lain kong ti boy zongin hengo hi an khosa ve de boka kong puya te a traffic ti jam zongin an oma hi vice style ani ve pakhata mizo apo hian kan ching chho ve tranin a hria tani engemo kan han ti lungoi ro na kan lan tirin azir lai pole mo engemo poni se a political party poni sela a traffic ti jam zong kher ami pui chok boi the athom ring the ang bera om hi kanor ve tran deu hretem o te poti theye esuan he thila hian nu pakhat motor atanga ron chuakin hetiang hian aron chetani Madam! Yes! Get out of here! मैं बात करता हूँ मेरे से कोई बात नहीं करेगा यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ हटाओ ना ओके इनफ 1 घंटा हो गया है इससे बात करो उससे बात करो मुझे किसी से बात नहीं करनी है आप कहाँ रहते हैं यहाँ रहते हैं चलो आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ क्यों खड़ी हूँ कहाँ पे हुआ व्हीकल है आपका चलिए चलो 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 आवाज कम करो आवाज कम करो One hour we've been waiting, standing there. हाँ बढ़ाओ Get I want the fucking traffic moving. Wherever you want to fucking shout, भाग सब मैदान में जाइए, रोड पर नहीं. मैं यहाँ पे 4 बार पुलिस से बात कर चुकी हूँ. Listen, enough. Get out of here. You want to shout? There is a big field there. Shout there. Cool down. Just cool down. Shut up. Cool down.
Buddy, get over with your fucking photo opportunity. Okay? आपके सीनियर कौन है ये बताइए. यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ. Who's in charge? How long before you allow the damn traffic? No, I've been waiting. I have to pick up my dumb child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. Come over here. सगळ्यांनी इकडच्या महिला मध्ये वा, इकडच्या महिला मध्ये वा, इकडच्या महिला मध्ये वा. क्लास में बैठ कर Don't touch me. मैं कोई फाइट नहीं करता. Now it's very simple. Traffic को यहाँ से kha video chu ni ha viral na sa hem khop mai he thili mei che ho ten mei che hum him na kong zo an neya chumi a chuan henu hian an khopui a mei che te dik na chan vo dik tak aw chu pui ngam tu tin an soi ve thung ani henu hian ka fa pa shruai ka nga ya tlai ni to a helai api aloka mun ol zau tak oma enga tinge helai a kher helai a mi pui ti boi tur engwang he tainom so ta mun ola son vutiro mun ola sun vocal ro ti na shila awa au khum te pai ni e chon tia amar chu anin son chi alem lawa ti chuan an minister te po tiang khan an khumania an thin rim khum shep ania kalson turin tia mi pui ti boi lo turin tia traffic hit che turin ka duri hela hian mi pui ti boi lo in omro se mi pui te hi kan kal ve duwa traffic hit che sela har sana min siam chu ti in henu hi chung chuan i deuh ber maya an hla hi chutiang tur chuan an nora thei to pina kal kuala police in charge te senior officer te DSP te thlengin an khum ani kha hi tire ro ti to pro he mi puite har san na siam tin an nor hlomani amaro chu he ngau hian an ti thadu uvak lowa a chan chon chang lu tuk lowa amaro chu an che du uvak lowa a to pa thin rim phei chuan bottle ruak anom na lama avom nge ya amaro chu vom fu te chuan nei lawani oma minister hian he minua media te zona a chan na chuan he nu thin rim chan hi traffic jam wang ania a thin rim te ti dai tumin beng dai tumin hrethiam turin kan thei top kan chua amaro chu a thin rim chu zual tul thunga he protest sim hei che te huai hotania he rally huai hotu te bottle vom kha chu thil dik lo takani tin a soi ni ti chuan hebin hu hian enibin april ni somni pathum lam khan ukil pakhat chuan FIR a the luta he thila hian in rin lo lama dei ni the lu to no ये देखिए, आज जो 2 दिन पहले डीलिमिटेशन के ऊपर जो वुमेन्स बिल है, एक प्रोटेस्ट हो रहा था और तभी एक जो पुलिस ऑफिसर्स वहां पे काम कर रहे थे, who were working relentlessly for the people, एक महिला आती है, entitled महिला आती है, मर्सिडीज से उतरती है और जाके क्या कहती है, you to the police officers. Who are you, madam, to come and talk against our public authorities? Who are you to disrupt the public functions of this country? I am a law student. I am Zen Sadavarte. I am just a citizen of this country who is against this. What is this behavior? I am a granddaughter of a police officer. There was Mr. Minister Girish Mahajan, who was also disrespected. Why? Just because there were a couple of cameras. There was national television. You wanted to create victimization. What was the intent behind this? What was the agenda?
इस देश की धरती पे insult towards hard-working police officers, insult towards the public functionality, to the constitution and the constitutional mechanism itself, ये नहीं चलेगा. अगर आज we don't set an example and stone, then when is it going to happen? Some entitled lady, some entitled madam can't come out of a Mercedes and expect the people to be okay with her cursing out. हमारे देश के police officers, there is a way. If she felt कि कोई inconveniences है, if she felt कोई traffic jam है, she can't aggressively come threaten the police officers. तो यहीं पे आज वाली police station में I went to the senior police officer and I have filed a complaint. I have requested to lodge an FIR. He ukil nu hian senior officer te nena kalin FIR he FIR ziak lut turin katia FIR athe lut ho soi ani bera advocate ne hama hi isuan lawsuit den kanina angin kan police officer thokrim tak tak te khatianga an khum tu khat tu nge moi ni le madam tu nge ni enge ni national media te noma news channel te no wangin atiang khan boruak isiama inti enge motumin Mercedes car atangin ron suaka boyna isiama police thokrim tak tak te za lo takin tongkam moi lo tak takin iron ti ani keipo hi police officer tunu kania chuwang chuan hetianga kan police chuanom tak tak te idiriam vel hi kangai theilo ni tongkam moi lo tak bai manga an na thata kan thoklai kha tianga itivel kha kangai theilo ani ti in za lo na ni ti in henu hian police te thlawang hauna angin tong aro athuron soya tiang chuan police station akalin FIR athe lu thu po asoya amaro chu FIR hi register ani le ni lo ero chu asoi chuak lem lawatin police lampon an tar lang lem lo thunga amaro chu hi henu hi he protester ama te protest ngam ngat tu hi tungeni an la soi lawa amaro chu rindan pakhat kanena kinate pokan la shet chho thei tura kangaya ama hi India rama tanga salient lo emo puta abik takin America USA vela om thang tak ani karenga atong kau che ate tin atong kam manate khanu ina police te tong kam moi lo le tong kam bol lo in ati na kha police te tong kam moi lo fuck you tiang chi kha aman khume ti na soya amaro chu henu hian chu tiang zong chu na manglawa American hoina an man nasat fucking tiang chi an slang word ang chi khuan amang thunga ami pa ngai chen chon an thiam thonga an thiam lo lui te po riang kha ukil nu te po khan an thiam lo lui ani arin oma mi vo el se nana tongkam moi lo vo man nalam ni lovin an la ate an du lo nan lan tir an tongkam an la pakhat heng he thil phiang sen hi lo male tiang chi deuh khan he chu he tongkam hi chon man thin ani chuwa chon police te wat diriam na ngor lam pangkha ni lo ti chu video kan en khan kan shelom thawin arinom tin na soitong khan car chang kang taka chang Mercedes changa ron chuak ania mi hausa tak khoya moa thin ma ani dik na sha tak huaisen takaron out so puitu ani in alangani hi India rama kan mamo tak pakhat din asiata ti chuan Mumbai police lam te hian report ta changa alandan chuan Mumbai Worli area traffic jam na satak mai mipui te harsat na satak mai an thlena wangin narisakki vandan adinayam rally BJP te ran huai hot laka hian case unregistered ti thu an tar langani Mumbai police te an chuarom khop mai he an kholai ti boi tu te he traffic jam na satak siam tu te he meichia ena ado dal te laka hian mipui ti buai case unregistered ani ti chuan soitong khan khanu police te he thil hit ti fel ro ching fel ro tia ron an khum tu te mipui ti buai tu te ti buai to su hetiang hian solai loka son mun free tak mai ama chuta chon in du chon feel zau tak omin du chuan wa aw rol ro ta chon wa protest ro tia out tu nu hi okil pakhat chuan he nu laka hian case file atum ve thunga a file chu file nge ya amaro chu case register ani empty chu tu thleng hian shiat alani lo thunga ni